Hello guys, what's up? Welcome back with another vlog. So tini para o ai ni tei rok to ko ai picnic ke salanya hi loge thang aja. Yang kisah tong asu borok bang dia. Loge rok sang ai mani ni sama tong bai ro hi sabai ba. Tabo on khai pel ham ni ro pai pel ha. Sungwe tei rok to ko te ai ni sa wit hal ni para ni kasih local dumbur. Tamas tangannya ya kamu, Nikhil, tamas tangannya kamu mau lihat? Oh, zambelang teh juga tangannya. Tuh foto mah baru jaga plan mengsekret, sini apro horus jas, ya apro horus halal lah, ini cuma okai beli lah, plan mengsekret. Saya tabuk thang tong aja, ada lagi masalah thang. Nah, jangan dipacar saya sak. Apa kita nyalain hele? Mamu. Tuh, sama nangho. Hah? Kaisa sih. Tuh, banyak nih kok. Halio, tuh factory. Orang ke juice factory orang ke liker bangun jas kan daro. Randas pilih bener. Cina parau tuh spot kah dong na Malaysia ra. Ini local monta. Dawak sini local dumbur ta lagi na. Dumbur ay box tu tu. Box ni ko bang mai na dumbur ba ko pa. Deh. Local dumbur sopanya. Oh, bes kanggo. Le dumbur. Ah, merek zamnya le. Kuah, sing doan. Ini kan narkan bagan, noni sama dumbur, sini kan lapar. Tuh si lo nyala sini. Dan semua mah berdui tak kata lah. Driver domba kalah ini, mahir ke semua driver mah kalah tu. Sebarang kai kelang sido, saya serasa tahu. Tu kulanya, so palelah, kamu pergi kotor mah. Agit saya pergi kotor, tak sukses mesti di sana. Tahu semua itu soalnya mah teroko, duit tak ada lah.
Aku bahar masuk tahan lagi. Cái máy vào lại bên này thì nó cô phải đi vào lăng picnic mấy thoa hay thuê sang cái đi sao mong mắt tăng lại là về lại vào đó chứ mấy thoa hay thuê yaกูดอกเลยฮะกูดอกท่านเอามาก็หมายถึงซาบิลฮะตื่นเราหัวไหลทางไหนนี่เนาะMr. Vlog ada deh, Mr. Vlog ada. Wah. Trên paran Zambleng, hang lainnya ha, tahu saring ha. Này thầu mà pura picnic spot dok hamasi kebang masin para donor sa phải bay ang taxi first cha phải cơ ta bốc tì dok to có cái mài dok sao ấy pura phải lấy ha ta bốc cái nó có thang tầng lấy ha tí này blog am sưng nên chỉ thằng mini blog hành mà ha hai phần nữa adjust khai nhau bây giờ theo sao mà lại phía đây next blog bye bye take care and peace out bye Roset. Có phải có robot của con lên. Ha ha ha.